I pozdrav, Filip Kuzmas bez transfer otišao kako što dozna Magada vezuje na Bebgolazi od bude se od Brestrom se brzo najde nov angažman najvjerojatno njegov žena zgleda na Deviš u Bebgolanovom za Brestom se Парамакянска лига назована на едната в кариерата покривителство. Първата сезона забравя Струмица 2020-2021 12 0 голови, в 2021-2022 сезона Академия Бережа Струмица 0, 2023-2024 сезона Банда Бережа Струмица 14 в сезона 14 за кариера 2021 посудба от Детонит Плачкови са втора лигаш 2021 повратак се посудба в Академии Панда Бережа Струмица посудба 22 Белаза повратак се посудба Академия Банда филия Академия Бережа Струмица спет Академия Бережа Струмица Басова Тигвиш 2025 повратак са посудба от Академия Банда Бережа Струмица Басова.